UPSC or MPSC civil service की special Manipur की MPSC ले सिगी experiencing सी कोई बा proper guidance center मा youths अमसु unemployed youth सी कोई बा guidance and responsibility मा दरकार ले है बसे पापन में चटपंग हम दे below middle class की family अदेगी मसाददी potential ले जब होना जनिंग बा अदु सुगम exam से national level exam competition level याम चिका high हो ना proper guidance हम दरकार ले होय आई coaching center नतर coaching institute से बसी mandatory होय हाई जब दिनते आई समक के Seram Ranjit Kumar Singh आई समय born and brought up in Pishum नि ngom lekte hoy kena tokjar kone but now I have settled in Bopra da tum hoy kuire settle to another 15-20 years kuma dum hoy sidagi Bopra da dum lai jare I see Chanakya IAS Academy ki Imphal branch ki oina I samak founder cum managing director oina work to observe Chanakya IAS Academy se all over India the branch one they have around 28 branches kumbalai including Delhi Chandigarh moi adum north side tegi east side tegi Guwahati da sulai so now khoi north east ki maro ina Guwahati city more or less metro da chingawani na khoi north east ki oina exclusive oina khoi Imphal centers da hangjabi April ki date 10 dagi 2024 ki 10 April lagi khoi launch tawbi it's almost sahi ani khara help maina apung phara hai jabta kano Chanakya IAS Academy khoi Imphal purakki base maroi ne youths khoi Manipur ki unemployed youth sing sigi ai samaksu as a civil service experience amni prelims qualify hoy mains but unfortunately matam da khoi ngam gide ado isa da su a hard feeling am adum lai gi bai tar promise am su lai gi ba maroi na khoi UPSC or MPSC Union Public Service Commission की national level की exam नत्रगना खो civil service की special Manipur की MPSC ले रहे सिगी experiencing सी कोई बा खो proper guidance center मा खो Manipur की youths अमसु खो unemployed youth सिंग सी कोई बा अचौबा खो guidance and responsibility मा दरकार ले है बसे आई मतम दो इसामक तो feel तो की भाई था अदुना masigi purapagi pandam se moi sing sigi demakta hoi mapanda chatpa ngamba khoi potential family sing dugidi that is different thing Delhi da laigera natragana Guwahati da laigera atopa state settle doroga natragana lairaga moigi expenditures me am the beer to ngamba family gina aba middle class family gi oibege gi dikhangdre but for those candidate mapanda chatpa ngamda jaba below middle class की family अदेगी मसाददी potential ले जब होना जनिंग बा अदु सुगम exam से national level exam competition level याम चिका high हो ना proper guidance हम दरकार ले होय आई coaching center नतर coaching institute से बसी mandatory होय हाई जब दिनते but सिसना platform में होएगा मोई सिंग दुगी direction तो पीबी बा the guidance proper guidance पीबी बा याम organized होय sector हम दरकार ले है बसे इसाम तो feel दोगी अन अदुना चौवा पांडा ममो होएगा कोई Chanakya IAS Academy से कोई Imphal दा आई पुरक्के ना जो खनगी को माइना लाखे बनी Imphal दा मसी की कनोस ये सब नया बता मणिपुर ले बा कयो मा issues हम थोको मतम दा global होइना याम फास्ट होइना social media दा and then platform के आदा page के आदा तुम खुद ता instantly अदुगी message से pass तो बया बया चौबा मदुगी privilege समा मिपुम खुद मतम नहीं फांगे आइतारे होजिति is the trend of globalization अदुना सुगुम फांगो मतम सिदा ngasi dagi mamang gi sahi another 10-15 years ki mamang dari sugumba keno se yam kana madugi exposure je leram de haitare ana matam dugi natraga na hojik ki trend si difference haitare si ai samak na di haining de khoi gi hoi Delhi da natraga na atopa mapan gi state ama da chatlaga ai isa natraga ai gi family ki members sing se karigumba sugumba UPSC natraga atopa national level competitive examination था गया है ताकि कोई मपांडे exposure नत्रगा करीगुंबा center में दा coaching नत्रगा anything मधुगी education institution में दा join टोरगा आई सीमक आई हेता ओइरनी हाइबगी अदुमक्ते आई सामक्ते हाइजन इंद्र कईगिनो हाइबदा हुजिक्ति यामथिना समना हाइबदा अरापा village समदेगी
internet ki madugi kudong jaba leba mafam amadagi masamuk phammaga adum like pajaba yaba. There are so many parts of madugi kano se surfing tawba yabagi gather tawba yabagi opportunity yam song lai haitar matam tu leiramde ngasidagi chahi tara trangai mamang tu aduga koi huji mak Delhi da natragana ngasi samna habda koi national newspaper gi telegraph ki times of india gi adagi indian express ki ngasi phongba paw se dum morning da dum ai samak subscribe tawga dum ngasi ma dum phangba yare matam da ke dorame ngasi phangba paw newspaper se koi gi nunga laga ngata ne ba koi imphal yore ise aduna madugi koi information se yam china gap lai bai tare kai gumba keno ma phangna hona bada ada sumba examination se current affairs ki achauba role ama leiba aduna aigi opinion da sama ke haitare ko kogi mapan da salaga natragana anywhere ai mafa amada delhi da salaga anda ai isa se hector preparation taroga mi or ni habi laite is depend upon the approach and the determination of the candidate koi sama imphal la lerega su masamak imphal adum lerega imphal su chap chaba samna da delhi da leba faculty do masana delhi da chala tamu ba haitare hanana hojikna delhi da leba same environment do imphal sida oja the faculty mari facilities me am do chap chan imphal sa leramnina sida su leiraga chatpa ngamjada ba student me ama adum koi locally oina prepare tawrakanda koi adum masingumba national level competition sida adum irai laina koi am success oba ngamni haise achauba thajaba lai haitare ngamju ngamgi samna habada mamanggi koi national level UPSC da prelims daga se almost 3 student ne koi khangi base mains dum qualify hoy adui manung da satrama mains qualify hoy and interview bu yawe unfortunately interview de koi rank san mangam gidre koi first year da but it is for coming years sidari achauba koi awon mama success num la kani na koi achauba thajaba lai koi manipur gi youth sing da jo ina pass on message se mapan da chatraga su koi ngamba kambu ai nga haijagre ko ngamba kangjaba ada because sum examination is a long journey koi one day exam natte si exam che thabada da that means there's 3 stages lai ko prelims ne mains ne interview ne si exam che thaba khitang da almost 1.5 years sange sahi ama makhai then sigi thana bagi preparation tarok so almost minimum 1 year taka le sigi adui tardi student amana candidate amana madure da keno gi lorokadaba matam se sei ani makhai gi duration is the long journey ko suguma matam se mapan da leiraga tawba habse am laiba keno manate ba ko gi middle class family gadi ana khoi sta leijaraga di sab sab facility do infa da phanga di aina khanbada dum masana hoi aina ji haijabado student gi mai gi masagi determination am depend taweba mana karigumba khoi gi discipline maintain tawraba consistency level ai simta tawragene haiba leragadi masi ai adum yam phangba yai na khale definitely they can sign their career khoi manipur gi hujik laiba khoi mamang ju sai tare covid ki matungi 2019 gi matungi haitare matungi manipur gi laiba financial socio economical gi conditions automatic phatte haitare and then covid ki matung dagidi khara leraga yam kan gap leramaro 2023 gi May 3 dagi de mu achauba khoi gi manipur gi unrest haitare crisis mu thok e khoi gi chi thokki bedagi di amuk hena hana leramba film dagi khoi gi achauba chaitheng ama khoi gi manipur gi praja sing phangi ha bi chum mayam nan khangna ba ngatani aduna khoina chanakya na lakhiba matamga sigi lorakpa matam se dum crisis se dum ima managi baitar managi bina student mayam sing preparation se khoi yam wa student mayam lakpa dagi then akhoi na su financial challenges over face tawgi kai na sigi infrastructure setup tawna hona kiba adagi hoi mapani ko jama lakpa se dum mi ko ma khangna ba ngatani they have a certain level of moi masagi tongan ba noi leire bo janga tane samna ai sa ji faculty ne har si delhi da loi bo jani delhi da already you know mai masagi family na traga earning to jo bo jama imphal la aga manipur sida like ta ka duni ba they have to stay at least 1 month 2 months adam leiraga koi gi rotation base ta takna ma tane and moi gi expenses adum chaw haitare aduna akhoi da so chauba koi gi burden ma bear to gi haitare
ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯂꯥꯛꯄ इवन मोई सेंगना हायबदा 2,000 पीनब होनबदा वाबा पेरेंट्स लाइ फी की स्ट्रक्चर मतंग सिको अदुना याम इमोशनल होय हाइतारे मतंदा अखोइना येंग मंगमदब अदगी अखोइगी साइड दजु हाइतारे अखोइ साइड दजु याम लेइरा तौगिबा त याम हेना साउंड होइबा नत्तबिना नोइ फेस तौनबिना अखोइ साइड दजु हेबियर तौंगमदब हाइतारे बिकॉज लाइव ओजासिंग दिगुसु अखोइ रिम्यूनरेशन पीदबा यापोते मोइ एवरीथिंग वी हैव टू बेयर द लॉस ऑफ एक्सपेंसेस अदुगा लाइव स्टूडेंट जु येंगोगुसु अखोइना वाबा हाइतारे मोइ येंगोगुसु हाइबा ngam अदुमा फैसिलिटी मैम लै अदुना अखोइगी समना हाइबदा इंस्टीट्यूट में रन तौबा से होय फाइनेंशियल की इन्वॉल्वमेंट हम चाव कनो अमा लै हाइतारे को अदुगा स्टूडेंट सिंग दैसु लौबा ngam फैक्टर मैम लै मोइगी सिंगदा अखोइना चाव अखोइ साइड तगी अखोइगी फ्री स्टूडेंटशिप पीगिबा अदगी नंग समाइ तौ यारेदा लेट्स नंग अदुम फोकस तौरो याम कना अदुम खलुरनु काइनेगा याम फजना मोइदा मोटिवेट तौबिबा सेक्टर्स मैम यावे अदम मोइ स्टूडेंट्स में जम हरावे हारगसु अखोइ साइड तदि वी बेयर लॉट्स ऑफ पेन्स को अखोइ मोइदादि हाइर यापोते अदु मोइ वाखन अदुगी पोतुसु अदुगी चौबा क्रुशियल केनोमा एक्सपीरियंस मैम थेंगनगी हाइतारे अना सी मतंग सिदा इना सुम अखोइ फील तौजगी हाइतारे पेनदबा मैम सु लै केनोदा गवर्नमेंट साइड तगी को गवर्नमेंट साइड तगी होय माने स्टेट की नो लै से लाइक असम की लै अदगी डेंग शिलोंग की लै कोलकाता लै दिल्ली लै अचौबा सिटी मैम से स्टेट मैम से लोइ लैनिबा अरेदा अखोइ सुगुम्बा अखोइ नेशनल लेवल की एग्जाम सिंग सिदा होय अखोइ तमजनिंग स्टूडेंट हाइतारे होय मोइ इंस्टीट्यूट मैम लै मोइने स्पॉन्सर तौबा ना सोम गवर्नमेंट साइड तगी खितंग को मोइने तमजनिंग स्टूडेंट साइड ते मोइ साइड तगी खितंग नोइमक नत्रगसु करिगुम्बा पार्ट खरा अमा मोइने स्पॉन्सर के तौबिदना स्कॉलरशिप को पीबीदना को खर सर्टेन केनोमा तौबीरगा को असिस्टेंस खरा पीबीरगदी अदमा सुगुम्बा केनो सिंगसिदा हेना हेना अखोइगी स्टूडेंट सिंग सुमाइना फाइनेंशियल चैलेंजेस लैबा अखोइगी एक्सपीरियंस सिंग से याम मतिंग ओइनेना खल्ले अदुमक्ति ngamgidre अखोइ स्टेज दा सी ngasi bokta run tawkiba 2 years की केनो सिदा अखोइ चाउना अखोइ दसु पेनदबा मैम लै हाइतारे स्टूडेंट्स ने तमजाबा अदु मोइ मरक्तगी अदुम केनो सिस्टम से अखोइ सोमना जोइन खंगबिरमनि को अखोइ पावर लैबा अदगी संग लैबा अदगी देन मोइ चैनलाइज होबा सिस्टम सिदा अदुम फंगी हाइतारे अदु समाइना अखोइ संग लैजदबा अखोइ वाना अखोइ सर्टेन केनो तौजरिबा कंट्रीब्यूट तौजरिबा सिंगसिदि अचौबा सेटबैक अमा अदुम पीरगा let it be गाइन थम्बदो अदुगुम्बा अचौबा अखोइ केनो मन थेंगनै हाइतारे मणिपुरगी गवर्नमेंट साइड तगी वसी तौहनिंगदि स्टूडेंट सिंग अफब स्टूडेंट सिंग खनिंगेबको होय अखोइ सिदा थारो हाइबा नते बट तमनिंग स्टूडेंट सिंग दमक्तदि अफब स्टूडेंट सिंग सर्टेन मोइ याम चावबा ओपन प्लेटफॉर्म अमदको याम फजना अखोइगी सुगुम्बा पोचिंग सिददि याम जेन्युइन होइबा चावबा अप्रोच अमा पिहनिंग हाइतारे अखोइ रेगुलर स्टूडेंट्स लै रेगुलर स्टूडेंट हाइदे अखोइना कोर्स अखोइ देयर इज अ कैटेगरी एनी खंगलै अमना अखोइगी कोर्स से एक्चुअल कोर्स यावगिबा स्टूडेंट हाइतारे रेगुलर कोर्स जॉइन तौबा प्लस अतोपा अमना अखोइगी अहुम थोय हाइतारे अनिसुबना टेस्ट का मेंटरशिप पे हाइजे मासे टेस्ट से तुम थारगा मागी इंडिविजुअल गाइडेंस पीरगा अदगी दरकार लेबसु तुम डिस्कस तहनबो ओजागा टेस्ट कम डिस्कशन सीरीज अमा लै अदगी अतोपा अमना आईजीपी प्रोग्राम अखोइना मॉक इंटरव्यू के अखोइ फ्री दा ऑर्गेनाइज तौबिरगा गाइडेंस पीरगा अन पुन्ना अखोइगी होजिगी कैटेगरी अहुम सिदि अखोइ हंदकी एमपीएससी के 98 सीट कैपेसिटी मै लेबनी अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस बुदी लेरंबे है फाइनल के नोबडी थोक्ट्री को मोइगी अपॉइंटमेंट लेटर बुदी को ऑफर लेटर बुदी लाक्ट्री है अदो ऑलमोस्ट 25 कुमा कोइसिदगी अचौबा केनोमा कल्ले हंदकी मना याम हरावे हाइतारे अचौबा को यूपीएससी होय स्पेशली सिविल सर्विस हाइतारे को यूपीएससी एग्जाम में याम लौग्रे यूपीएससी से कमीशन प्लेटफॉर्म ने सिदगी मरोइना सिविल सर्विस एग्जाम से होय अतोप एग्जाम को यूपीएससी खेना बसे यूपीएससी सिना आई हाइजगरेदा अखोइ याम सांग मतम अमा लौबा हाइतारे मैराथन रेस नेबा अदुगा अतोप वन डे एग्जाम सु लैजरे अदुना मरोइना यूपीएससी एक्सपीरियंसिंग सिगिदमक्ता अखोइ अचौबा अखोइ IAS फैक्ट्री हाइतारे मणिपुर से अखोइ मतम सही अमनि सिगी मतुंगदा अखोइ पिक्चर अगसु अखोइ सिदगी अनदर सही अमदा छात्र 5 10
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤꯁꯤꯗ IAS ꯇ IPS ꯇ IRS ꯇ IFS ꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯉꯝꯁꯨ ꯉꯝꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯃꯣꯁ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯣꯄꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛ strong determination ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯈꯤꯕꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯣꯞ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯌꯥꯁ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯂꯩ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯔꯥꯊꯣꯟ ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯈꯥꯏꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯤꯇꯜ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯞ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯁꯥꯏꯠ ꯕꯥꯏ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯣ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯡ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯈꯥꯏ ꯌꯦꯁ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯂꯤ ꯑꯩ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯅꯩ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯗ UPSC ꯊꯥꯏꯔ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯊꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯑꯃ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ 1 day ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ 1000 ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃ ꯀꯟ ꯉꯝꯅꯦꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩ ꯒꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯂꯦꯕꯣꯔꯤꯌꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯊꯤꯡ ꯏꯁ ꯃꯣꯏꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯒ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁꯀꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ